Nakajingyat ki khubor bagi kam khayito ya ki masi ki marba mat ki weipat ki jurba lengba ka surok pen ursla sathain dauki menta ka kenti pat lapau perthai saka kam khayito ya ki baik syari Bangladesh. Kani ka lapau perthai ha ka laitere ulber arja arpusan hadin bak Reward Development Organization RWDO ha ka jingyalam uba teibor lang marban yang president kala yo ban kurup artli ki baik ki badan registration number nakajela Assam. Yakini ki artli ki baik la yobat kurup narum pom syutia bat nakaliang uba tei borlang oleh thu bagi dekat ke organisation kila bot den yaki nongnya baik hadian ke jing i subaya ki benya ikini ki baik kila pet krat maria poi ha pom syutia bat e yaki baik ha klau uba tei borlang ulong balada dan ki banaka than ki badan kti haki kam khayitu yaki baik kin hap husiar namarkin ngat hakti ka an. Yakini ki baik la IT syaki bor pulet ka penursla bakin penlong ke jing tokit. Menemit ke por kemba kendai sideng ye nagaliang jongi kumbaseng Reward Development Organization lani RWDO lingba ka jing yo i jo ki prat khot jongi kibidon sti sepo ki artli ki baik ki ba isu basnio ye nagaliang ki khot ke jongi sithi lomba ki thu ba ki persang ki bante Andre kila kita kinong ya rugi pet kila pet tim sim lalap Andre kaba kedu degi bekirung spok klau degi prat coaching nanti kita lesi klau kilap stang tegi baik early kita kinong ya kim sim lalap kim selo isu segi pet dekum ta lapun segi kinong alam liang segi kinong alam ngala hiar si spok kilap stang tegi baik early de kum kasang hi isokya lor kene benta amar kecing yoi jongi kilap tak bor man ka bori gi bagi saja ki baik seperti hakeleng garilum kasih ki jotia jongi om tang kata reward ni hariwar jongi ro ladon tang gi baja tengi sokya lese kilap benar kesi ni ki breu jongi thanang ni ro ngimla mantep ya kata tengi kerpat ngi kentu yakin ki kena jinong ne gimde ban ngop hakin ki benta hakikam baman hikam khayi bian yakin ki pai sagiri Bangladesh lese unong thiet li unong khayi ula bende ukhar bangla nang thi uspenan kam kena jingi nang ne ti kena jingi nang ne tang ki pasat thu ki pat samkhang sukumen tang bayo ti lai hajar nisan hajar lengba ka jingthong ukhar bangla nang thi penun kam berkitrai nang ne ka benta te kum ka sang hi kentu khna jing ne kim dai ban pe ya ne ka san hajar ne la hajar kum ta te namal raja ba sa kem manu ba kendu jing e kendu hi ki khna jing nang ne namar khar bangla sti chai pni yo ban kem yo ti khar bangla sa ka wei gari te ka ba jenjar hi ki khna jing nang ne te nang ne zakmat la ka sang ka ya lap ki kum kemide ke jingle jongki lada dai uprado prasnam dai uri uprawar jenang ne kumasang ina map in ya beskwat in le ya ke ba don kam temne met nang tap dah kum kasang ya phone lo si pulet ke kipret ang ne poslaro kilawan sakti na ki lakin le ya ke ba kidai ban le Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya